Ćasokak, Lipovac, sve jaka muslimanska uporišta na Brčanskom ratištu više se neće pominjati u novinarskim izvještajima. Sva ova uporišta koji kilometari jugozapadno od Brčkog od juče i noća su pod kontrolom vojske Republike Srpske. Dodamo li ovome i Fazaneriju koja je oslobođena prije dan dva, onda je to kompletna slika učinka Krajišnika, Posavaca i Semberaca u toku petodnevne ofenzive muslimanskih snaga. Čestitke svim srpskim borcima i starješinama na Brčanskom ratištu za ove izuzetne rezultate uputio je glavni štab vojske Republike Srpske, a u potpisu komandant general Ratko Mladić. Ovo je motor Fazanerija, a ovo trafostanica koja je najveći krivac što Krajina i cijeli zapadni dio Republike Srpske nisu imali uredno snabdijevanje električnom energijom. Sada su i brod i trafostanica pod kontrolom vojske Republike Srpske, pa se može očekivati da će uskoro nestati nevolje sa strujom ili će ih bar biti mnogo manje nego do sada. A ovo je pruga Brčko-Banovići koja je nekada dijelila zaraćene strane, zarasla u korov, pusta. Karakteristično je da muslimani na poprištima bitaka ostave i svoje mrtve i ranjene, te da je među njima najviše djece od 15 i 17 godina, i to uglavnom sa područja Tuzle. Oni stariji koji su vječno znali o Brčanskom ratištu pričali su zarobljeni, iskakali su iz kamiona i razbježali se po šumama Majevice. Valjda su ocijenili da je bolje i to nego ići u sigurnu smrt za nekakav džihad. Karakteristika ovih 5 dana muslimanske ofenzive je i to da je u nekoliko navrata ratnicima džihada pomoć pružila artiljerija iz Hrvatske, koja je ciljeve tražila po položajima srpskih boraca. Ni to ih, međutim, nije spasilo od totalnog poraza. Šta će se dalje dešavati na Brčanskom ratištu, teško je predvidjeti. Zna se, međutim, da je ranjena zvijer najopasnija. Znaju to dobro i borci vojske Republike Srpske. Oružje ni danas ne miruje.